ayishagalolunye. Ingoma yamashumi ayishagalolunye. Inkosi ibusiso ukuphakama kwenhlanga. Efikeni wethu kulelizwe lase Sazula Singananda
Lomhla ziyishumi kuMashi. Lithina bantu amaNazaretha abalandela uShembe luyinto enkulu kakhulu ngoba noma singazi ukuthi uShembe wayezalwe zingaki izinsuku ngamfunyaza, kodwa lolu suku kithina luyafana nosuku lokuzalwa kwakhe uShembe. Ngoba wayengaziwa muntu lungakafiki lolu suku, kodwa lwathi mase lifikile kwafika into enkulu kakhulu, kwafika indaba enkulu kuleli zwe lakithi laseZansi. Ngakho-ke asinaso isizungu sokuthi asazi ukuthi uShembe wazalwa nini ngenxa yalolu suku, ngoba siyalwazi ukuthi ilona suku lolu uNkulunkulu asikhumbula ngayo, wasilethela uShembe ukuba azosigeza ezonweni esinazo, ukuba azosifundisa indaba enkulu kaNkulunkulu, indaba ekhuluma ngenyama yedlule ikhulume ngomphefumulo womuntu, ukuthi njengoba sikhona nje sizelwe asiphileli okwasemhlabeni kodwa. uShembe wafika abantu abaningi la kulelizwe sebenqabile bathi cha, thina asinakuyilandela inkolo, ngoba inkolo ifike nempi izolwa nathi, isephuca konke kwethu. Asazi ukuthi lokhu esephuca khona koneni, kodwa laba abantu abafikile abakhuluma ngenkolo bathi asikhumule izingubo ebesizembatha, konke nje okwethu obekwamagugu ethu, nokubi nokuhle babekwenza kufane, babengahlukanisi. uShembe phela othe uma efika naleli ivangeli lakhe
wafike wakwehlukanisa wathi bantu abami uNkulunkulu akakufuni okubi wayesethi lokhu okuhle kugcineni ukwembatha kwenu akunacala akunasono nokudla enikudlayo akunacala kuphela yekani ukudla izilwane ezingajabulile inselo nezingejisi yekani ukudla izingulube yekani ukuphuza utshwala wathi abayeke nokubhema ugwayi ngalesi sikhathi ke wawungakandi lo gwayi osubhenya manje usigarethi abantu babebhema nje umdloti lo wawugayo wafika ke uShembe wabafundisa laba bantu bathe mabezwa abantu abaningi nabanumzane nje bakulelizwe lakwaZulu ukuthi kukhona umuntu othi abantu abeze nezidwaba namabheshu bazokholwa abangayikholwa leyo nto bonke bafisa ukumbona ukuthi unjani wenziwa yini mayikhuluma ngaleli ivangeli yena ehluke kulaba abafike kuqala bathi akukhunyulwe idwaba namabheshu nempela ke kwasho ukuthi kwakungumuntu okhuthele kakhulu eyikhuthalele le ndaba kaNkulunkulu engalali ehamba usuku nomini ehla enyuka lonke lelizwe lakwaZulu walihamba waliqeda ayikho indawo angafikanga kuyo mayizikhona zimbalwa kakhulu zingosana kakhulu kodwa eyiningi indawo wafika kuzo ehamba ngalo leli vangeli eshumayela lonke ethi abantu abalandele uNkulunkulu ethi abantu abahlanzeke bafundisa nokuhlanzeka nje kwenyama nokuhlanzeka kwengaphakathi lakhe umuntu wathi abantu bazigcinele umbuso ozayo bazigcinele ukuba mabehamba emhlabeni baye kuNkulunkulu zonke lezi zinto sezenzekile isikhathi eside kakhulu ngoba iphelile iminyaka eyikhulu uShembe afika kuleli kodwa okukhulu kakhulu ukuba sihlangane njengoba sihlangene nje bonge kuNkulunkulu ukuthi ngaleli langa njengoba sihlangene nje namhla entabazo kwakuboshwa isikhwama somuntu owayezophuma uphumo lwendlela kaNkulunkulu lo kubizwa kaShembe kunosizi phakathi kunjengokuzalwa komuntu uma umuntu efika emhlabeni kuyaye kube khona ithemba nokuthokoza kodwa eduze kwalo lelo themba kube khona uvalo nokwesaba kanye ngoba akwaziwa ukuthi kuzawukwenzeka kuphi noma lo muntu ozayo uzawuphila noma akazukuphila noma unjani noma jabula nje sijabulela isilwane esingasazi ukuthi sothi masifika la emhlabeni sibe njani noShembe ke ukufika kwakhe kwakunjalo lapha ayephuma khona kwakunosizi olukhulu uShembe wahamba washiya unina ekhaya namakhosikazi amathathu leyesine wayesethe ayihambi iphinde kubo ngoba yayingazele bantwana
eshiya iy'ngane zakhe eziyisithupha nesalukazi esiwunini. Laba bantu benosizi kakhulu ngoba babengamazi ukuthi uyaphi. Kwakungekho muntu owayembhalele incwadi wathi akeze uyomhlangabeza esiteshini esithize. Waphuma nje wahamba kungaziwa lapho yakhona. Base bekalile abantu ukumbiza ngohlanya ngoba bethi lokho akwenzayo abakazi bakuzwe ndawo ukuthi indoda ingashiya abafazi bayo ishiye unina ishiye umuzi wakubo iye ezweni engalazi kungekho ukuthi ithatha ijoyini mhlawumbe lokuyosebenza ezimayini njengoba bonke amadoda enza. Kodwa lelizwi elalibiza uShembe lalinamandla kakhulu, lalinamandla ngaphezu kokucabanga kwakhe. Wayeyathi noma ecabanga ukucabanga kwakhe kungabi lutho kube yize ukuthi zonke izinto ayeyithanda zasemhlabeni zifiphale engqondweni yakhe. Kume lona nje lelizwi kuphela elimbizayo. Waze wavuma-ke waphuma-ke ezweni lakubo ngalolu suku njengoba sihlangene nje ilanga aphuma ngalo leli. Waze wehla la esiteshini saseThekwini ngakusasa ngomhla ka-10. Ngakho-ke angazi ukuba unina kaShembe usekhona ngabe wenze njani yena. Thina siyathokoza ngoba safikelwa yinto enhle kakhulu, kodwa yena njengoba sithokoza nje wayesosizini olukhulu engazi noba umntwana wakhe uyophinde ambone yini noba njengoba ehamba nje sekugcina kwabo kuphinde babonane. Lezi zingane ezingaka nalabo nina bayawusala benze njani, yena uyawusale abenze njani, uyawubonda ngani. Laba bafazi bomntanami ma bethatha isinqumo sokugoduka baye emakhaya nalezi ngane ziyawukhula zibe njani, ziyobe zisazi yini ukuthi zayizalwa uShembe owayenjani. Usizi-ke lolo olungehlela noma yimuphi umfazi ozele. Naso lesisalukazi esizala ubabamkhulu sasikulolo sizi. Abantwana bakhe babe bancane kakhulu bengazi ukuthi kwenzekani, kodwa ogogo laba babe sosizini ongalwazi bakukhona emqondweni wabo ukuthi kuzawusa kusasa ayisole abuye noma uzawujika esiteshini angabe sasigibela lesitimela esiya eThekwini njengoba eseshilo. Kodwa akuzange kwenzeke lokho. Basala laba bantu baphila, akekho waziyo ukuthi babephila ngani. Kwaze kwathi ngo-1913 ngoDisemba sekusondele nje uKhisimusi, ubaba mkhulu wayesethuma umlangeni ethi akahambe ayobalanda eNtabazo. Nomlungu lo ayakhe endaweni yakhe esebaxoshile. Ngisho lo ukuthi lolu suku aluluncane lukhulu kunezinye ngoba njengoba ngilichaza nje ukuthi luxube izinto ezimbili. Nganqanye lunosizi nomunyu nokudabuka nokukhala nokwesaba.
ngoba laba abantwana bakhe babe novalo besaba ukuthi mhlawumbe uyise walaba bantwana uzawukufa asiyuphinde simbone siyayikhulisa ngani lezi ngane nosizi nje lokuba umuntu mayiganile atholakale esebuyela kubo la ezalwa khona nalo lwalukhona ngoba base befana nabantu abagane uhlanya kodwa uShembe wayenesibindi esingandile ngoba wahamba eka phezu kwaleso sililo esasikhona ngoba sekufike ngaphakathi kuye into emehlulayo angakwazi ukuyichaza kalula kodwa wathi mayefika kulelizwe kwaba khona ukuthokoza nabantu nje ababengamazi ababe abefundisi beyinkonzo bathokoza kakhulu ngoba kwafika umuntu okhuthalele izwi likaNkulunkulu wathi mayikhulumisa indaba kaNkulunkulu angezwa lutho angezwa nendala angomi aphelele nje kube sengathi ngakhulunywa yona kuphela ngakhulunywa lutho lolu ehlalela ukucabanga yona nje isikhathi sonke thina-ke ngakulolu hlangothi sasithokoza ngoba uNkulunkulu wayesikhumbulile lokhu kuthokoza kuyicala kuNkulunkulu uma thina singasagcini uShembe ayezosifundisa khona noma singathokoza kakhulu kangakanani kodwa uma siphambuka emfundisweni kaShembe ukuthokoza kwethu kuyize akulutho kuyinto nje engenamsebenzi ukuthokoza kwethu okuhle ilapha sizawuthi masithokoza sithokoze siphelele nangaphakathi ezinhlizweni zethu sazi ukuthi lokhu ayezosifundisa khona uShembe sikuphethe kukhona la ezandleni zethu akusiphunyukile nomuntu nje osibuzayo singamtshela ukuthi cha inkosi yasekuphakameni yathi mayifika yasifundisa lokhu nalokhu nalokhu sibakhombise sikwenze sigcine ma wenza isilinganiso ungakhombi kude ukhombe eduzane ukhombe kuwe uthi njengami ngiyokuhlala ungibona ngenza ukuthi nokuthi sakufundiswa uShembe lokhu ikona kuthokoza-ke kwethu lokho okuphelele ukuthokoza kwethu akube ukuthokoza okumthokozisayo naye uShembe la ikhona singathokozi sodwa singajabuli sodwa sijabulele ukuthi uNkulunkulu wathuma lo muntu wakhe bese kuthi yena lo othunyiwe ahlale phansi enyele ngoba laba abantu abathokozayo lento engangithunye kubo abayiyo futhi lento abayifuni futhi lento abayenzi manje ke lo owayengithumile ngizawuthini kuye mina na ma abantu engithunywe kubo benje bengafuni ukugcina intando bengakwenzi lokho uNkulunkulu angithume ukuba ngibafundise khona indaba enkulu ke leyo indaba enkulu kakhulu ekuthokozeni kwethu ukuthi njengoba sithokoza nje ukuthi uNkulunkulu wasithumela inkosi yasekuphakameni simiphi ukuthokoza kwethu sijabulela kuyiphi indawo
angakanani amabili okungcola esimi phezulu kwawo njengoba sithokoza yena iso lakhe libukaphi noma mhlawumbe libuka ebusweni bethu obukhaqhambileyo noma libuyelehle liye inyaweni bese libona ukuthi hawu lokhu buso kodwa bumi endaweni engalungile noma ngemva kwethu kukhona izinto esizigondile nesizifile ezimbi ezisingcolisayo ezenza ukuthi lokhu kuthokoza kwethu kungapheleli kuNkulunkulu sengathi ke uma sibiziwe kanje singahlala njalo sizifuna ngomoya sizikhokhele ngoba ukujabula kukaShembe kunye ukuba sitholakale siloku ayezosifundisa kona sesingathokoza-ke emva kwalokho sijatshuliswe na ukuthi ubaba uyathokoza naye ngathi singathokoziswa ukuthi wafika ezosikhulula ematetangweni amaningi ayekhona esibophile emhlabeni bese kuthi intando ayiphethe ezosifundisa yona utholakale ingekho phakathi kwethu ngoba lokho ukhombisa ukuthi singabantu abangekho awungeke ubabale le ndawo uzawuthi uma ubabala uthi ubalani benzeni yini abayenzile eyenza ukuthi mawubabuka ubone befanele ukujabula mhlawumbe ukuba bajabule ngabe kungcono kakhulu kunokuba bajabule ngoba intando abayenzi intando abayigcini intando abazimisele ngokuthi bazikhathaze ngayo into ekude nabo okukhulu kakhulu ukuthi sibuthane sibe baningi sembathe izingubo zethu ezimhlophe bese sikhuluma ulimi esiluthandayo senze esikuthandayo konke lokho esifundiswe khona siphambane nakho singakuvumi ngezenzo nangemqondo yokucabanga kwethu nangakho konke nje ukwenza kwethu nokuhamba kwethu kukhombise ukuthi laba bantu abayazi into abayibizelwe bakhona nje nenyama kodwa izingqondo zabo azize zingakhathazeka ngokucabanga ukuthi konje lokhu kubizwa kwethu okuhle kangaka singakubuyisela kanjani emva kubuye nezithelo ezinhle iyodwa indlela eyokuba sizame sonke ngabanye ukuba siphelele njengoba isihlabelelo sethu sisho sithi angije nawe baba ngiyawuzama ngiphelele le nkonzo beyifanele ibe inkonzo yabantu bonke abakhona la baphakame bakhulume ngoNkulunkulu ukuthi ukufika kukaShembe wathi mayifika kulelizwe kwaba njani ngoba uShembe wafika ezindaweni ezehlukene wafika emizini yabantu wafika ezindaweni zabantu wafika abantu benje wafika beboshwe yiloku naloku bakhululeka ngiyathanda-ke ukuba abantu abanakho abangakusho baphakame bakhulume ngendaba yokufika kukaShembe kulelizwe angikholwa ukuthi usuku lokudabuka nosuku losizi lungabe luba usuku lokujabula sibonge kuNkulunkulu ukuthi
nathi sathi sibancinyane singelutho ngoba ushembe ufike umbuso wakulelizwe usuphethwe abelungu kodwa uNkulunkulu wasikhumbula wasithumelela umuntu wakhe ukuba azosiqoqa asibeke endleleni asihambise ngokukaNkulunkulu nempela ke uNkulunkulu ngoba uyazazi zonke izinto ukuhleleka kwazo wakhetha umuntu ofanelekile wakhetha umuntu oyinono kakhulu ngendaba kaNkulunkulu wakhetha umuntu okhuthele kakhulu ngendaba kaNkulunkulu wafana nomama wethu wasincelisa lolu bisi lwasezulwini manje ke sifanele sikhulume lokho esikwaziyo nalokho esakuzwayo ngoba phakathi kwethu abasekho abantu abambonayo ubaba mkhulu isikhathi sesiside kakhulu ngoba wahamba ngo-1935 isikhathi sesiside kakhulu kodwa siphuma kubo abantu abambonayo ziningi insizwa neyintombi esazibona ezazimbonile ubaba mkhulu ezazi ukuthi mazikhuluma ngaye ubone ukuthi uvuka indawo ebuhlungu ey'nhliziyweni zazo kodwa-ke lokhu abakushiya kithi kwakungesilo ifa lokuthi liphilise thina kuphela kwakuyifa lokuthi liphilise thina liphilise nabantwana bethu njengoba nabo laphilisa bona lasiphilisa nathi-ke simele ukwenza lokho ukuba siyikhulume le ndaba siyikhulumele ukuthi abeza ngemuva bayithole ibayinhle-ke indaba kaNkulunkulu uManazaretha uma niyikhuluma ningayiyolisi nimayibaba niyikhulume ibaba injalo ma imuncu niyikhulume nobumuncu bayo bunjalo ma imnandi ibe mnandi kunokuthi uyengezele ngezintwana ngoba mhlawumbe uthi uyenza ibe yinhle kanti sewuyayona ngoba uma uyenze njalo nabanye beqhamuka bayibenze njalo iyogcina ingasaziwa ukuthi yayinombala onjani indaba enhle ekhulunywa injengoba injalo idlulele nakwabanye abantu injengoba injalo ma omunye phaphalaza eduze kwakho wena indaba uyazi ungesabi ukucela kuyo ukuthi cha ake ngikulungise la akubanga nje kwaba nje ukuze